Tukon ke breaking news ka Gambela. Uh, Benyo Komoloja ye we have breaking news ka Gambela ka Ethiopia. And breaking news amo riek mishitwo kantama chala rewo to korode ne pan bana jakula linkel mi jirama jidit kanwar online TV channel gorono bijanyo kana neiti kokien chet kanware tin kontin te role Ethiopia kana witen kokien no bikan lerma bikan jek bikan ling akan konure ler kam bejbeja banlinga jan gwasa me mi jirama jidit ka nwar online TV channel gore jeno de janyo nasin kokien lerma paaje jegata kwal gorono bejanyo yakel gata danan chelinga ja name mabialinga michi tuok riega me tuoga ka gambela chala no na bakamandan kurun wang and breaking news me ka gambela ka makot no ka makot don nuari chala no na mo tuoga kamber kana nuari ka information e chajek pan chala no sha nuar kel shajanak ka jibar ti chup ka diok no waka je gwad mete ka re kane kien ke te ka gwad nana na chiko mai karitin ka dobra na chalat ke je wuj meton me shale kech no jen gwad e togre grode tin chibar chikano gwasamo ban je kule linke kan kon right ketin kon lat ko rudien tama te lianga ketin nana no gwad me chalat no shibar no re chikan kamak pan gwat mishika nuarnak tin chikan nuar kali kana nak ka jibwon dang ro ti shalat re kak mandan tegatin ano wan me pan ka jen gwaron wang kula pai wa no chatwogo no shibar to chikan na nyoko mekan ka kia nywa community entre ka tang special wareda ko dobrana shalat ke je ko nuari kana bar teken kajan gwadron wang danan pai wachi kurcha tuok ko dobrana chalat keje ci berben shika netin chika ben kanetin wana long wana kien ti jalga maiken dial no wachi kan nuar shigan ga mak wa kor mate tin ka gwada dan no re wecha ka makot ka dobrana chalat keje ciname mi chalaran tamen o le rode no chana metot chana melat kana me alla wujen shwal ke I tang special warada nime tare shukur mecha to kam nwar kana bar dio je ngai kon dia le shang bajalat bo ngai kon ne ram dong khin ma le roda gambe la ki Ethiopia dong jen dong de gajo ne duno tit le ru din ga gambe le ka ngai ke ter ken long ne shang ko nwar la ka na ka me tar mu kur mecha to kama kot ka cha to pul dang bere kon te ma kana jen ken ka poshala dung sa Sudan kan berato watarien chikana matkel kanidi konti la South Sudanese ki kuma South Sudan ka do bedana chalat keje chaka moy kamach anyok mendo dien pan ka janame ke Saturday chibar chikana megzan maish ni kapo shala dung South Sudan dio je mishan youth misha je link to ka Saturday ka kon wana to ka pan ka do bedana chalat keje wakan eti wakan chigorien mat ko gor kano biken nuaritin konen te pull down kana pull kana makot biken ka joj ka dobra na shalat ke jam an gwada mi lar kana no kana kan go yo kum South Sudan la ber konti la ber South Sudan dundo men ci kana le la mexen men jen ci kana ko kon ke ci kan ma ci kana onang tan ano ne te wo gor mexen wo kan ma ju kana kantin dio jana mo shi en dobra dong de ga yuga de kan je ban me tar ko bu ga nor bi kana ma ka dobra na shalat ke je men tin ta ma ci kor ma ci tok ka makot alo cha nor cha maksin remember makot nan shet tie ka wejbar ka kam da te ka rup ka wejbar la kula jene bar be kula waka makot ko makot da torka ano be ka bentin anamo akari kontin ko ala laran tama ari titi gorken gwen mo gwa ashika mashalinga ko kwaje mandana le rode long do eno to kortina mo to kortin go dobrana chalat keje kwa kunyo ngum shore lat re which ke tang special warada mela part of Gambela na me agenda na shalat shirge me dana ci tuok me tar jen nyogro de ka tuok nen tama
ka Gambela ki tang special warda. And nyok to add on top of that, I believe ngay yana ki lena linga madan le rode. Ano chane chuka baro kan wer chaka nak atu gana ga gwade dane bu kwar Gambela bu ka kwara Gambela ana la kwara jidi ndang rawte paiben kwar alamitu kana kwar Dr. Gulwaron Jal nika benin yuko am chataka some challenges tichulen lat tina kan wore ni shang no kata to ngode tela mal machine benten shu men tam ajen kul takarik to ne man kwalat gwasame la baran kon tin la deni kon kujimi woga ka tang special warda chicken stage ne lo a base ne jan kaka ngai ka jem ne federal government everybody know that you know ko kana issue ne ala katikan ga match kan la kula ajian bu ko biem anyo recently karoj mi shalat boni online you know ko kun kon dial online gete kon lat ko rien shi bar pan ken nyok shi ga te kane ken de kai dorba ko lo kan tin kon la ne re kuma ka kui kon tin kon lat ko rien but men di jene gambel bo mal kane a question no bo mal kane mi shane tin kon la na wen na ka sha ka kula la ro mi la jen mo mi je no mi sha mi cha ka captain ken ba kula menene na me ba road lead bo na ka ti children lo long no and federal government bida no mo ba ngoda ba kel mi bej kono ba region ba jago be benyinga ba solved question odi for how long mi ba nywa community kana no community ka Gambela be kana fight be ka rodian na kam no ken and then benanyo ka benyok without solving this situation alana me be escalate ba wona ka ti jekti churian lot cause tele kuma me kap ko chong there should be authority me kep ka chong kane ko la deine they can restrain from attacking innocent people from villages especially Makode village you know bar ga dorin tin wari ga dorin ano be kana jen buga na attack another thing nakan wari kare ka town everywhere mi jini gweje ne dial gangram ni tig den tam ko ne de chanang ne baro de anak nobody care about them people just go on with their own business aw liuna bangu kulelen ba menne questionodi kuma gambe alba malbe nongane bilia dide me batogane those are the questions that should be asked nate nongo mal an nago mal long rewe dan ga gambela you know adung de kuma da mal da jinung da ramagwa de kor de tie de ka tok de jimay ne ko la meje be ba na nak bangre kaneken you know da tok chana dia na ka bang mishit ka meta 2023 charo de nyogo mulo jaro de ke jan 2025 me de diale de kapchong and breaking news right content tam ta dan ci kor yeto ja kam no re kana barka gambela agenda an le roda mi take some changes ke take whatever mi to anyok na me wrong information okay eno tele bar chin war ci ko mak be nong ya kamishit bar ci ko wari kana mak also be nong mandan le roda chana je ladnu amala de tin na chen kamal ga gambela ani biya ta kamal ban je kamar dien bye bye